Ciiko cia kugimeria airitu na muno ruriri-ini rwa Ukabi no irathie na mbere na kuhukio, kuona riu kuri na ikundi cia atumia aria megukorwo makigunika na guthomithio gutuma nguo thutha wao gutigana na ciiko cia kugimeria airitu mwena wa Kajiado ya gatagati. Atumia 55 nio megukorwo makiambiriria hari kothi ino ya gutuma nguo, airitu ariothe anini matigite thukuru na makahikithio kia hinya, onao ni matanyitwo gukorwo makigunika na mubango uyu. Namba nene ya atumia ni matanyitwo kwiruta kothi ino kwa ihinda ria mieri 3 niguo marikia mahote kwigurira macini ciao kugerera ciama makiheo ngombo kugerera Uwezo Fund, no atumia 100 a mbere ni mekugunika na kuheo macini na mambiririe wira wao. Agnes Leina, uria ni umwe wa gikundi giki gia kuhurana na ugimaria wa airitu, augite ciiko icio no ininiro kugerera mibango mikinyaniru. Na hizi mashini tuna dedicate kwa kina mama, tunapea kina mama na wasichana. Itakuwa ni project ya kusaidia kina mama wale wameacha ukeketaji. 2016 akina mama hao watu unaona walikuja wakachoma zile vitu wakasema hawataki. Nake County Commissioner wa Kajiado David Kipkemei ni aheanite mukana wa gukinywo igoti-ini kwa aria mekunyitikana magitwarithia ugimaria wa airitu na mbere. Mambo ya kutosha tohara kwa wasichana katika Kajiado County tunaimaliza, na tumesema ya kwamba kuolewa kwa watoto wadogo tunaimaliza, watu wapende wasipende. Nake Emily Tampez uria wari cifu mwena ucio na uria wakoretwo akigimeria airitu kwa ihinda no agitiga, augite atumia aingi magaga gutigana na ciiko icio ni gwitigira kuro ni wira uria mamenyerete. Ni mimi ndio chairman ya kukeketa wasichana kwa mwaka karibu 10. Hata nikiona ile nyumba niko nayo hao wameona nimejenga na pesa ya kukeketaji. Gurufu inya cia atumia ni maramukirire ciringi 400 kuma kuri Uwezo Fund, haria o gikundi kiramukirire ciringi 100,000. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Wangui wa Muiruri.